Nema kod nas društveno uređenje, samo uneređenje, kaže između ostalog Svetlana Cenić, ekonomistica, gošća Klik studija koje želim dobrodošlicu. Hvala vam i baš mi je drago, evo prvi put sam na Kliksu, a prvi put sam i kod vas u ovoj ulozi. I želim vam sve najbolje. Hvala lijepo. Hoćemo li se urediti, evo sad kad dobijemo, ako dobijemo, zeleno svjetlo za pregovarački status sa Evropskom unijom? Nećemo. Žao mi je, ali šta ću, tražite od mene da govorim iskreno, ja iskreno kažem. Pitao skoro jedan, kaže, šta ćete raditi to kad otvore se pregovori 21. 2. marta? Reku ja, kako ćete to proslaviti? U 4 zida da se mogu glasno smijeti. Jer ovo će biti čisti poklon Evropske unije, ako se otvore pregovori, datum ne znam hoće li ga dati sad ili neće, jel? Milorad Dodik insistira na datumu, ali nismo sigurni. A onda šta kad se otvore i kad krene poglavlje 1, 2, 3, onda će biti teško jer opet se pokazuje naše naličje. Kao što se pokazalo i sad. Pogledajte kako su obesmislili ove zakone koje su usvajali. Da, to hoću da vas pitam. Hajde najprije da se vratimo na ovo kad ili ako. Jeste li uopće uvjereni da ćemo dobiti? Ako bude. Ja opet kažem ako. To će biti poklon Evropske unije. To ništa drugo neće biti da da vetar u leđa ovoj koaliciji. I posle toga ja znam da ću ja konstantno dobijati epitete, jer kogod se pobuni ili postavi pitanje, bit će anti-evropejac. I evo to već koji put govorim javno, očekujem takve epitete, jer neće smet ništa reći, za Boga vidi nas, mi smo heroji. A u vlasti sve europejac do europejca. I na kraju europejac. Nigdje veze, ali šta ćemo šta smo mi ovo među vremenu pousvajali? Eto, nešto su ništa nismo mi usvajali. Usvajali smo neke zakone za koji su rekli da su evropski, pa posle Evropska unija rekla da nisu baš, pa su onda rekli da će oni njih menjati i tako. Ovo što su sad usvojili, to je... Jedan je sprečavanje pranja novca zato što je bilo 12,5, ne 5 do 12, nego 12,5. I zbog toga što naravno bi ih privrednici pokidali zbog transfera novca i zbog provjera koje kad se dođe na sivu listu, da ne kažem kako se ona popularno zove, onda se provjerava svaka uplata i isplata, pa su firme prošli put kad smo bili morali otvarati koje kakve firme po inostranstvu da bi mogli uopšte da naplate. Nije to baš jednostavno i to je, kažem, 12,5. Kome nije bilo u interesu da se to uradi i zašto to nije bilo urađeno ranije, to Boga pita i to ne možete od ovih očekivati nikakav odgovor, kod njih je sve trgovina. A ovaj sukob interesa, to isto veze blage nema. Tamo gdje nije obavezno nešto, pa primjedba moja osnovna je, kaže, sarađuju. Šta? Moraju da sarađuju, moraju da dostave, to shvatam, zakonska obaveza. A ovo hoće, neće, pa možda će biti, možda neće, to za mene ništa nije. I ništa ne znači. I druga stvar, kad i kako će odlučivati i ko će se uopšte oglašavati, to je još posebna priča. Također me nervira ova predstava koja se pravi. Znate, znamo mi dobro ko je Milorad Dodik, ko je vlast i ko je šta, ali sad praviti predstavu o tome da li je većinsko odlučivanje i da nema mora biti ovoliko predstavnika iz jednog entiteta, jednog naroda, deplasirano je. Jer ništa od tog zakona neće biti, neće se utvrditi nikakav sukob interesa. Pa kako će oni glasati? Potpuno irelevantno. Jer sad tek ide u konkursi pa će ih birati, pa komisija, pa... Dakle, po vama mi suštinski nismo dobili ništa? Nismo, nego pro forme. Znate, ja se sjećam perioda je u Crnoj Gori, da se razumijemo, to je bilo u Crnoj Gori usvajanje, tako, da se ispuni to, a koja je suština i kakva primjena, to niko nije pitao. Pa posle glava zabolela od srpsko-crnogorskih odnosa. Hrvatska isto ispunjavala sve redom. I zadnji ispit bio Sanader, pa se i to vuče sad kod Rakavica. A pogledajte sad Hrvatsku. Kakva je retorika, šta se radi, kako se radi. Ispunjavala i Mađarska. Pogledajte Orbana. Tako da ništa to ovo ne znači. Mi znamo koga imamo i kad dođe sad do otvorenih poglavlja, da vidimo ta poglavlja
kako će ići, posebno vladavina prava. Hoćemo se prepadat kako se šta bude I čim nešto otvaralo. modifikuješ, ti nisi spreman za evropske standarde onog momenta, i ne kažem da je Evropska unija sad savršena, ona je daleko od toga, ona je birokratija, čista način odlučivanja, svega lošeg koje se pojavilo u Evropskoj uniji, ali ideja Evropske unije i oni osnovi, ja još uvijek sam za to. Pogledajte, mislim, ko je zaista onda za te osnove i prave osnove. Sve živo što dođe, oni raščereče, ublaže, gledaju da, ne znam, odlože, pa onda to bude ko limunada, ona neka, ali sa par kapi limuna, ostalo sve bude bljak. Znači li u ekonomskom smislu išta taj sami pregovarački status? Hoće li to na bilo koji način građani direktno osjetiti? Pregovarački status znači ono što će vlast prva da traži pare, da bude nagrađena nekim fondovima i nečim, kao da nisu potrebni projekti, nije potrebno nešto dostaviti zašta, kako i zašto, ali će tražiti pare. Građani od toga, kao što ne osjete ni o budžetski para ništa, neće osjetiti ništa. Jer i ovo što se zadužuju najviše je ono daj da mi trošimo, a ne vidite investicije. Investicije su najčešće, pogotovo infrastrukturne, sve je od kredita, opet kredita. Tako da ovo ko kaže da će građani bolje živjeti, vara sve žive, pa i valjda samog sebe, ne znam, ili samu sebe, zavisi ko izjavi. Gospođo Cenić, osjete li građani posljedice, evo konkretno građani Republike Srpske, posljedice politike Milorada Dodika? Pitala sam ga prošli put za finansijsku stabilnost Republike Srpske, rekao nemojte vi da se brinete, stabilna je Republika Srpska, pa onda Višković kaže da je, kako rekao, stepen zaduženja Republike Srpske na historijskom minimumu, a s druge strane ipak Bože, šta li je njemu maksimum ako je ovo minimum? Ja bi sad to voljela da znam, ali dobro, Višković je inače čuveni matematičar i čuveni ekonomista, vidjeli smo sva rješenja, kakvo je stanje ekonomije u Republici Srpskoj, pa me to ne čudi. Samo je Višković tad, novinar, onaj koji se razume u ekonomiji, trebao da pita, zna li gospodin Višković od kada se računa dug, inače javni dug, od kada se iskazuje, kako je to počelo, šta je počelo, da bi pričao o istorijskom minimumu. Nije ovo istorijski minimum, nažalost, ali oni to vole da predstave, znate, tako, i da se večito hvale kao niskom zaduženošću, pa i Bosne i Hercegovine, ali posebno Republike Srpske, što ne stoji. Jer mnogo drugih parametara je bitno. Ja mislim da sam milion puta do sad objašnjavala da taj Maastrichtski sporazum ili ono što oni se zaklinju 60% GDP-a blage veze nema za zemlje u razvoju. Nikakve veze sa zemljama u razvoju. Nema, i Bosna i Hercegovina bi trebalo maksimum da ima 40% zaduženja, ali pod uslov od GDP-a izraženo, ali pod uslovom da joj ne pada kao što pada uvoz i izvoz sada, da ne pada proizvodnja kao što pada proizvodnja, da ne udara na valutu i centralnu banku kao što to rade, da nemaju ovakvu birokratiju i javnu potrošnju, da nema odliva stanovništva kao što ga ima i to sve odlaze stručni i oni koji nešto znaju da rade. Sve to ima, morate staviti na sto pre nego što date ocenu. I kad se to sve stavi na sto, loše, prezaduženi smo? Loše. Prezaduženo smo u odnosu na ono u što se ulaže da bi dobio novu vrednost, da bi se taj, znate, ovdje kad kažu 3% rast bruto domaćeg proizvoda pa se time hvale, bolje je da ćute, da ništa ne govore jer to je samo stagniranje. 3% za Bosnu i Hercegovinu i njenu ekonomiju ne znači ništa. Znači za Nemačku, ali za Bosnu i Hercegovinu ne znači ništa. Evo, Dodik kaže da je Njemačka u većim problemima nego mi. Ma vidim, evo sad baš Nemačka objavljuje zadnje podatke, oni već sad idu opet gore, znači svoje krize oni obelodane i reše. Mi svoje krijemo i nikad ne rešavamo. Evo, Višković je, koliko sam shvatila, raspoložen za neki novi aranžman sa MMF-om. Pa kad je sve stabilno, šta će im MMF? Ako je sve tako stabilno, što su raspoloženi za saradnju sa MMF-a i MMF-ovim parama? Pa da odmah objasnim i to. Oni traže da ne bude političkih uslova. Nikada MMF nije postavljao političke uslove.
i zadnji put kad im je dao uslove bili su upravo s ovog evropskog puta. Evo, usvojite to i jednim udarcem dve muve, rešene. Onda su rekli šta svi u to petljate. Zamislite, reći MMF-u koji je ono maltene partner Evropske unije, centralne banke, Svetske banke, svega postojećeg, tako nešto reći. Pa to mogu samo ovako amateri i priučeni da kažu. MMF će postaviti svoje uslove, kakvi će oni biti, ja sad ne znam, jer menja se situacija ili se pogoršava, a koliko ja mogu da procenim, oni će opet potpisati neko pismo namere i onda će uzeti par tranši i kad dođe do ispunjenja uslova, zbogom diko, ništa od svega dalje. Ali, kažete, oni će postaviti uslove, kad smo kod uslova, vi kažete da su predstavnici vlasti, državne vlasti iz federacije sad u poziciji da uslovljavaju vlasti iz Republike Srpske, jer su do sada puno dali. Mada se i oni ubrzano zadužuju zadnje vrijeme, kako vidim, pa malo pitam se na što će to izaći, ali verovatno će to biti moment trgovine. S obzirom da MMF nikada, to je politika MMF-a, neće dati jednom dijelu države kredit. Dakle, to mora ići zajednički u paketu, saglasnošću svih ministara financija, država kao garant, a čim je država kao garant moraju biti svi, jer takvi krediti se isplaćuju iz indirektnih poreza, kad krene podela i raspodela indirektnih poreza. Prema tome, federacija možda kaže mi nismo zato, ovi onda da neki ustupak možda daju, u što čisto se obnja. Republici Srpskoj kao treba više novac i federacija, ako dobro shvata, može uslovljavati. Pa može time trgovati svojom saglašnošću za zaduženje kod MMF-a, može malo i trgovati i tražiti neke stvari, ali pitanje je do njih, do sad nisu dobri trgovci bili, pa sad ne znam kakvi će dalje biti. Dakle, kad nam Dodik kaže da je Republika Srpska finansijski stabilna, to nije istina. Nije istina. Je li istina kad nam Nermin Nikšić... Neka samo kaže koliko dugo vlada Republike Srpske duguje dobavljačima, neka kaže koji isplate kasne, one što nisu plata MUP ili penzije, jer moraš odmah namiriti penzionera. Neka kaže za ostale dobavljače i ostale obaveze koliko se kasni. Neka kaže koliki je dug zdravstva na prvom mjestu, pa ćemo onda da vidimo koliko je ko stabilan. Koliko je dug i zaduženost javnih i državnih preduzeća, neka kaže to, pa da onda pričamo dalje. Je li govori istinu Nermin Nikšić s druge strane kad kaže da vjeruje da će u drugoj polovini, ako su najavljivali već i za prvu ove godine, ova minimalna plata dosegnuti nivo od 1000 konvertibilnih maraka? Ne verujem u to. Ne verujem u to. Suviše se dobro razume, možda sekerom, znate, mi ocepimo, mi rekli, toliko će biti, kako će to uticati, šta će uticati, to nikog ne interesuje. Da bi ta plata bila 1000 minimalna, evo, treba imati neku veću, naravno, startni osnov taj, neke mnogo važnije stvari pre toga treba uraditi. Pre toga treba izračunati kako to deluje na privredu, koliko će njih, evo, u Republici Srpskoj nakon onog Milorada Dodika odluke da se mora biti toliko, minimalna plata, no se firme zatvaraju. Tešan će poslati zahvalnicu, dobili su radne snage i susjedstva. Mora se izračunati kako će to uticati na privredu, kako će uticati na budžet. To što misle povećat ćemo taj minimalac pa će više biti prihoda u budžet, to ne stoji, to je uvijek ovako. U prvo vrijeme ovo, onda krene opadanje, ili će naravno ili se zatvarati firme ili ljudi odlaziti, ili će naći neki drugi način. Jer nisu uradili paralelno nešto drugo, to je rasterećenje, ono obećavano. 100 godina se obećava rasterećenje privrede. Još se nije desilo, još izračunavaju, pa izračunajte to paralelno. Nadalje, tržište kapitala je mrtvo, potpuno mrtvo, ubili su ga, načisto zgazili, pod noge stavili, nema tu investicija, neće niko da... A štednja raste u bankama, znači neće niko iz te štednje, rađe će kupiti tu nekretninu koja je suludo visoke cene, misleći da neće nikad pasti, nego da uloži, ne znam, ovde, onde, zašto je tržište kapitala toliko kriminalizovano i toliko takav pritisak izvršen da je 350 ljudi u tim fondovima ostalo bez posla.
Znači, takav se presija vrši. Sve to se mora rešiti ako hoćeš da komotno isplaćuješ 1000 maraka minimalnu platu, da privreda diše, onda to mora sve paralelno da se radi. Ali ipak se može desiti da nametnu takvu situaciju, ali kako shvatam uz ogromne posljedice. Ogromne posljedice. Mora se to sve izračunati i balansirati. Dobro, možda računaju. Opet moram reći, evo i u vašoj emisiji, ta priča, znate, kad počnete učiti ekonomiju, pa kaže, ako se poveća ovo će se smanjiti ili već kako idu, znate, varijabla, ali kaže ovako, ako ovo povećamo, ovo će se smanjiti pod uslovom da su svi ostali faktori nepromijenjeni. Toga u praksi nema. To je fikcija, to je za čas ekonomije kad nekom pokušavaš da objasniš, ali mu isto kažeš moraš da vodiš računa i o svemu ostalom. Jer nema laboratorije gdje se vežba ekonomija. Pa znate, nema veze, eksplodirala reproveta, ali tu smo u laboratoriji. Ovdje kad eksplodira njihova glupost, neznanje, loše namere ili šta već, nebitno, onda eksplodira čitavom stanovništvu o glavu. I onda taj eksperiment košta strahovito mnogo ako se, opet kažem, ne izbalansira. Gospođo Cenić, šta stoji iza Dodikovih kontinuiranih pritisaka na centralnu banku? Hoće para. Za šta? Hoće za neke velike infrastrukturne projekte. Pa on stalno priča o tim infrastrukturnim projektima i kad su imali više para, nekad davne godine, on je već toliko godina na vlasti da sam ja zaboravila i kad nije bio. Što ih nije uradio do sad? Evo, ne znam što nije uradio do sad. Sad kad je zadnje, znate, već dugo nasrće na centralnu banku, misliš da će dobiti džabnih para. Šta on zapravo želi i šta je tu pogrešno? Ne zna on šta želi. On prvo je čovjek koji nije još naučio šta je javni dug. Nego čuli ste ga kad izjavljuje. Stalno to potenciram. Jer čovjek koji je toliko dugo u vlasti, on to mora da ima u jagodicama. Mora da zna u 2 ujutru kad ga cimnu šta je to. Šta to znači. On to još nije raščistio i još ne zna. Napišu mu tamo pa ne zna ni da obrazloži. A kamoli da zna šta je monetarna politika. Currency board je currency board, nema tu igranja. Ali ne daj Bože njima prepustiti monetarnu politiku. Ovo što on hoće, on vidi neki višak para. Negdje. Viška ne postoji. Da se razumemo, nema viška. Sve te pare nekom pripadaju. Gdje je on to vidi višak? Pa će on to sad u komercijalne banke, pa će komercijalne banke, valjda će od njih onda uzeti za ogromne investicije. Ali ne može direktno, ne može centralna banka izvati ovako iz džepa i reći, evo Milorade Dodik, direktno pare. To ne postoji. Onda on ne zna o čemu priča. Postoje obavezne rezerve komercijalnih banaka koje propisuje centralna banka. One su 10%, one jesu veće nego što su, na primjer, u Srbiji. Veće su možda nego što su u Crnoj Gori. Ali zašto su veće? Zato što komercijalne banke drže preko toga pare. Zašto drže? Postoje zakoni o bankarstvu da bi bili likvidniji. Onda ne mogu plasirati sredstva tek tako i izlagati se ka jednom klijentu. A s obzirom da imaju više para, a i nema tih projekata, onda jednostavno drže više od obavezne rezerve. Što prvo ne pita banke? Gdje Boga vam da vidimo mi kako da rešimo to, da bude više projekata, da nešto damo toj privredi, da neka pravna sigurnost postoje, pa će ljudi ulagati, pa će banke imati rašta da daju kredite. Sad ja ne znam gdje tu vidi višak. To treba da raspravi s komercijalnim bankama. To veze nema s centralnom bankom. Znači ona je propisala, i to ima po zakonu pravo, obavezne rezerve, jer rezerve moraju držati komercijalne banke, upravo da nam se ne desi havarija, a oni drže još više od toga. Devizne rezerve. Devizne rezerve, zna se šta su, to je, ne znam, sredstva koje se drže vani, valuta čvrsta koje postoje, odnosno potraživanja ka vani, valuta čvrsta koja ima, ali znate šta je problem sa deviznim rezervama? Verovatno i njegov problem u ovom slučaju, što devizne rezerve služe da čuvaju valutu i što devizne rezerve, pogotovo kod ovih zemalja koji imaju trgovinski deficit, one moraju imati 3 do 6 mjeseci deviznih rezervi da pokriju uvoz. Mora. Znači, kod nekih zemalja možete tolerisati 3 mjeseca, neće biti preteran problem, jer to su stabilne zemlje, ali kod zemlje koja ima stalno trgovinski deficit
I zemlja u razvoju, i zemlja kojoj trenutno pada uvoz i izvoz, problematičnije je što pada izvoz. Mora da bude znači do 6 mjeseci. Kad pogledate devizne rezerve, iznos deviznih rezervi i pogledate koliko to iznosi 3 do 6 mjeseci uvoza, to je otprilike to. To mora da ima pokriveno. Mora, jer tako se stiče poverenje partnera. U krajnjoj liniji Bosna i Hercegovina onda drugačije ne mogla da trguje ni sa kim. U principu, u svim onim odgovorima koje je kroz sve ovo vrijeme Centralna banka davala Miloradu Dodiku indirektno ili direktno je bilo u pravu. Jeste. I nemojte zaboraviti da u Centralnu banku, vi možete gledati personalno, da li je bio Softić ili ko je bio ili šta je bio, ili sad je nova struktura, problematično dovedena, moram reći, opet nezakonito, ali nema veze, niko nije, nećemo sad o tome, možemo i o tome, ali možda nema toliko vremena. Međutim, da li je bio Softić, ko je bio guverner? Iza tamo stoji i diše za vrat sve centralne banke svijeta, Međunarodni monetarni fond i ostali. I ne možete se vi ponašati suludo. Kao ajmo se igrati. Jer ako se igraš time, ti si gotov. Ti si na državu stavio. Uništit ćeš je gore nego bilo koji rat koji se desi. I ja sam to zato i rekla. Ako udare na valutu, prodrmaju valutu, udare na monetarnu politiku. To je kraj. To je kraj. Ja ću prva tražiti da idem negde vani, jer to će biti nemoguće živjeti u takvim uslovima. Jer znate, nas u ovoj zemlji istinski vezuje, sad šta god mi pričali, to su indirektni porezi i to je valuta. Sve drugo je raspašoj. To vi ne znate ko s kim i ko protiv koga. Ali ovdje znate. I jedini razlog zašto nismo u junk kreditnom rejtingu, znači smeće, je upravo to, stabilnost indirektnih poreza i stabilnost valute. To je ono što nas drži, da nismo u toj kategoriji. Da, kad sam vas pitala zašto Dodik kontinuirano vrši pritisak na Centralnu banku, rekli ste nedostaje mu novca. Da. Je li isti odgovor kad vas pitam zašto se Dodik tako opire zakon o državnoj imovini? Je li u pitanju patriotizam ili to fali? Patriotizam tamo gdje dovedeš entitet kojim rukovodiš i kojim se ponašaš kao vlasnik. Ti ga dovedeš da ga čitav svijet gleda s prezrenjem, da ugled više nikakav, da su prijatelji ko šačica i to nisu prijatelji. Razumete, Republika Srpska nema prijatelje. Postoje samo interesi na ovom svijetu. Prema tome, kako možemo pričati o patriotizmu? Gdje je ovako zadužena, da, evo, pogledajte kako stanje industrije, pogledajte broj stanovnika koji zaista živi u Republici Srpskoj. Nisu oni otišli zbog vrućih krompira ili kašice koja nije dobro servirana. Zna se što su otišli. I sad da pričamo o patriotizmu. Interes, interes, interes. Njega isključivo rukovodi interes. Politički, lični. Da može rasprodavati tu imovinu. Da može da dogovara sa partnerima kako hoće. Bili smo i sad nekakve upitne rasprodaje i ovo u Bijeljini. Pa evo vidite što se po Trebinjiću radi i koje kuda, tako da ništa ne čudi više. Ali ja se nadam da će jednog dana neko da povadi, valjda red je, ako već ulazimo u pregovore sa Europskom unijom, ja bi najviše voljela ona poglavlja koja govore o vladavini prava, pa da vidimo to. Povadimo te papire na sto. Mislite da sad građani kad posmatraju, ne znam koliko duboko i daleko idu ovu političku situaciju, negdje stave kvačicu, aha, ova vlast jako otvore to pregovaračko poglavlje, evo uspjela otvoriti pregovarački status, zapravo više pregovaračkih poglavlja. Hoće li im to na izborima dobro doći, upisati se u neke poene? Ne znam, da ljudi uopće o tome ja znam tu pazite, da su oni tako sigurni u tu podršku i to što su otvorili, što bi se otvorili pregovori, eventualno, ne bi se bunili toliko protiv tog izbornog integriteta. Integriteta. Što se bune toliko? Što im smeta to? A što Šmit ne nameće? Ma više nemojte da nameće išta, Boga vam izdahnu kod njegovog nametanja. Možda će nametnuti, završavaju se izbori pa će on onda promeniti pravila utakmice, nemojte, Boga vam. Mislim, ajde da ogolimo stvari, što bi on to sad
I da li mu je interes da nameće? Očigledno nije ni njemu. Jer možda se desi neko novi, pa neće više biti partner njemu. Jer on i Milorad Dodik su savršeni partneri. Savršeno funkcionišu. Ovi ko fol traže pomoć od njega, on ga napada i ne priznaje, sebi gradi rejting, Schmidt žrtvu junaka. Ja ne mogu to da gledam više, mislim, to je za mene toliko jeftina predstava, vodvilj, ona vodviljska, ja ne znam kako bi je nazvao. Jesmo li dobili nasljednika Milorada Dodika, Igor Dodik? Pa jeste, on je planiran za prestolonaslednika, ja njega već dugo i oslovljavam za prestolonaslednik, jer to je se pokazalo, ja sam i skoro govorila prestolonaslednik, smetalo mu, ne smetalo, to se pokazalo da jeste tako i evo obilazi teren, kritikuje. Ili formalno ima pratnju, ne znam po kom osnovu ima pratnju, ali eto ima. Da, ima pratnju. Da, pa ne znam po kom osnovu, ali valjda će mu to... Kažu čestih prijetnji. Jel, imam ja česte prijetnje, što ja nemam pratnju? Daj mi objasnite to, Boga vam. Što taj MUP nije dao meni pretnju kad su mi pretili iz onog UKIO grupe i tako dalje, nisu mi dali pratnju, nisu mi dali ništa. Kad je napadano na moju kuću, kad pretnje dobijala, kad je čitav bio projekat zbog koga su poslali svim medijima je čovjek poslao taj uradak, jer je trebalo mene diskreditovati javno pa se to slalo okolo, što ja to ne dobih tu zaštitu. A pretnje dobijam na dnevnom nivou. Kaže Milorad Dodik, strašno je ponosan na svoga sina. Bili su i Milošević i Čaušesku i Tuđmani. Svi su oni bili ponosni na svoju decu. Da su to vredna deca, da sve znaju. Mislim, evo i Orban je ponosan na porodicu. Imamo mi takvih primjera još. Pa eto, vidjet ćemo dokad. Da, rekli ste mi da su podnijeli neku tužbu? Pa ima ta grupa neka preduzeća, nešto, to sam pomenula onako, i tim se sad zabavljam, pa su tužili za klevetu, pa zabavljat ćemo se, zašto da ne? Ja ne bežim od toga. Vidjeli ste i da je Milorad Dodik podnio apelaciju pa povukao Ustavnom sudu za neko pitanje klevete i na kraju svalio sve na advokata. Kaže, advokat je kriv. Da li to zapravo znači da Milorad Dodik priznaje Ustavni sud ako podnosi apelaciju? Pa naravno da prizna Ustavni sud. I to je sve. I Ustavni sud se tretira kao švedski sto. No, pa šta ti treba, šta ti ne treba. Kao i Dejtonski sporazum. Kao Dejtonski, kao sve u ovoj državi. Tako se tretira. Kad nam treba, dobar je, kad nam ne treba, nećemo. Vi tako kad kritikujete, ne libite se sve i svakoga na sve adrese, pa vam onda kažu gospođo Cenić, kad ste bili u vlasti, onda vam ništa nije smetalo. Ja sam bila godinu dana u vlasti i imam pozitivne rezultate i suficit u budžetu i rast industrijske proizvodnje kompletni 19,8%, prerađivačka je bila 23%, ova niže u proseku. 2005. neka godina. 2005. godinu dana bila, znači para na računu ostalo, rešavala i tada dugove iz prvog mandata Milorada Dodika. Sve, pa eto, nigde nemam aferu, jednu jedinu, ništa uzela nisam. To je bilo tih godinu dana. I druga stvar, ono što govorio jedan dečko, tada u MUP-u, kaže, gospođo Cenić, vi ste, kaže, opozicija i vlasti u kojoj ste. Jesam, jer masa stvari nije mogla proći, mora se poštovati nešto u životu i tako da nisam baš bila što se toga tiče omiljena. A da sam imala dobre saradnike, imala sam i to je. Biste li ikad opet? Nema potrebe, ja imam suviše godina, evo ostavljam tim njihovim kadrovima, a ja nisam partijski čovjek i druga stvar, ne bi mogla da i tada ta vlada je otišla i napravljena je druga skupštinska većina upravo zato što nismo igrali ono okretne igre i spore plesove kako je kome palo na pamet. Pola te vlade je bilo nestranački kadar, ali naravno mora vas neko predložiti. I kažem, nemoguće je u ovoj državi i s ovim ljudima da vam neko da slobodu, slobodu u onom smislu, ne možete nikad biti najslobodniji čovjek, ne mogu ja raditi što meni padne na pamet i ne bi mogla. Ali bar slobodu da radite profesionalno, da ste odani svojoj profesiji i državi za koju radite. E to vam ovdje ne daju i neće vam nikad dati.
Tako da god je to, a kad bude jednom se promenilo, valjda neće više biti među živima, tako zbog toga je isključena ta mogućnost. Dakle, potrejaće ovo stanje. Potrejaće, pa sve isti likovi. Evo vidite da, ja ne znam, verovatno će ovo stanje se promeniti prvo kad građani odluče da hoće bolje, to je uvek preduslov, a druga stvar, valjda kad i zadnji napravi partiju, jer ovde je moderno, čim nešto se ne slažeš, ne menjaš u vlastitoj partiji. Nego, ajmo sad drugu par, pa ovaj vidi da bi bilo dobro, pa svi vole da bude onaj jezičak na vagi koji najviše trguje, pa da razmesti sve svoje, nikad kraja. Jezičak na vagi često zna dobro proći. Pa svi to hoće, ma to hoće svi. Ili kad zove neko možda evo iz opozicije u Republici Srpskoj, oni su onako ne, Bože sačuvaj, raštimani. Nemamo mi nikakav kontakt. Možda kad se sretnemo negdje pa dobar dan za dobar dan, ali ne ni slučajno, ja znam i šta o njima mislim, tako da to javno isto govorim i nemaju me zašto zvati. Zašto će me zvati? Pa oni ne vole isto, ni oni ne vole bilo koga ko će reći haj sad ovo nešto treba raditi, treba s ljudima pričati, treba reći pusti više priču ko je Milorad Dodik. To znamo, to smo apsolvirali, ne mogu više da sluša, zapravo mu samo dižu rejting. Hajde da kažemo šta ćete vi raditi. Ajde da vidimo šta je problem s vama i šta ćete vi raditi, ja bih volila to da vidim. Pa da odmah za vas glasam. Pošto toga nema, što bi mene zvali, Boga vam? Ja kad god vas zovem, najvažnije mi je da građanima i građankama ove zemlje date koliko je to moguće u ovakvim okolnostima koji, dobar savjet ekonomski, cijene su... Katastrofa. Jel vi osjetite to? Ja osjetim, mislim. I šokiram se onako kad vidim onda sa sestrom ujutru. Kesica je... Ma ništa, 60, ja uopšte ne znam, stanem ovako, nekad pitam kud odlaze, kako odlaze. A koji savjet da im da? Evo ovako da probamo, da mi date 5 savjeta kako da preživimo ove cijene sa ovakvim primanjima. A prvi i osnovni savjet je menjajte vlast, uvijek je menjajte, jer neko će se sjetiti da vas posluša pa da počne da radi bolje, jer kao što vidimo cene su nam veće, ranije su iz Srbije dolazili tu, sad mi idemo tamo da kupujemo, iz Hrvatske dolazili, sad mi idemo hranu da kupujemo, kažu ljudi jeftinije, a i drugo i poredimo. Znači prvo menjajte vlast, svakih izbora menjajte, tražite odgovornost, drugo, što ne izađu, evo, ja pozdravljam to što su se građani Sarajeva okupili i podrška Palestini, ali molim građane Sarajeva da se okupe i podrže sebe. Pa da traže od svoje vlasti, da od tih svih para urade nešto da zaštite njihovu kupovnu moć. Treće, nisu potrebne silne inspekcije sad koje hodaju, jer to je sad udaranje šamara privrednicima, nego da traže listu, kalkulaciju po kojoj prave cenu svi trgovci u ovoj državi, pa da uporede te cene i da vidimo kolika je zarada. Četvrto, znate, vaš onaj limeni ljubimac nikako ne može biti važniji od vas, valjdovatno vam je bitnije zdravlje i da kupite kvalitetnu hranu i lekove nego da točite benzin i ostalo, samo se trujete. Ima nekom kome zaista treba, ali ja kad izađem ovako u pojedinim dijelovima dana, nisu to radni ljudi koji su u vozilima. I šta bi bilo peto? Peto i dalje stoji borite se za sebe. A kad kažem borite se za sebe, jeste glasali? Jeste. Nađite toga za koga ste glasali, da ga pitate zašto ništa ne radi. Da se ova ekonomska situacija stabilizuje, da ga pitate zašto mi imamo najveću inflaciju, zašto kriju podatke, zašto je statistika netačna i druga stvar, zašto je socijalna razlika sve veća i veća, šta su to oni vredniji, ne znam, ovi koji ništa ne rade i ne odlučuju o ekonomiji uopšte, nego samo pričaju o atmosferi, zašto je njihov stomak bolji od svih onih koji te pare zapravo zarađuju. Baš se vidi da niste u vlasti, oni bi nam vjerovatno rekli stegnite kaiš. Pa mogu oni ne stežu kaišlju, ko dođe na vlast, prvo jest da je teretana, jest mršanje, neki mršaju
Znate, negde heroin, negde kokain pomaže da se smrša. Znam i takve, a u vlasti su. Uzgred bude rečeno, mali ova sredina, mali grad, pa svi znamo i svi sve znaju. Samo ne znaju da se bore za sebe. Ali onda posle toga malo ide i raspašoj, pa vidite onda odjednom da malo se deblja, malo ide. Ne može se baš sedeti stalno u kafani, ne može se stalno sedeti na nekoj fotelji, sedeti u kolima, a ne kretati se. A kretanje nije kad ide pratnja 200 na sat i tera sve ostale u jarak, to nije kretanje. Gospođo Tenić, hvala vam lijepo. Ja bih voljela da smo mogli veselije da pričamo, ali ne možemo, šta ćemo. Mi pokušavamo. Sad ćemo u drugoj epizodi, sad ćemo u nekom drugom životu. Hoćemo, naravno. Biće valjda. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo, Svetlana Cenić, ekonomistica, bila je sa nama u Klik studiju. Hvala i vama i vidimo se.